حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن إنا لله. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu nyamana tibi Abdurrahman bin Sukhrin Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawu inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Inna lillahi iku tetep inna lillahi satuhune iku tetep kaduwe Gusti Allah tis'atan utawi songo wa tis'ina lan 90 apane isman asmani. Man ahsaha sapane wong ngitung. Dalam riwayat lain man hafadhaha wa fi lafdhin man hafadhaha. Man sapane wong hafadha kang ngapalaken sapa man ha ing tis'atan wa tis'ina isman ahsaha maknana mitong. Maknana mitong ki peneka hafal yakni berarti man hafadhaha. Dalam riwayat lain atau lafaz lain hafadhaha. Man sapane wong ahsaha kang ngapalaken sapa si man ha ing tis'atan yakni man hafadhaha tegese sapane wong hafadha kang ngapalaken sapa man ha ing tis'atan wa tis'ina isman dakhala mongko melbu sapa si man al jannata ing swarga. Muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih. Wasaqo lan nutur sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Imam Ibn Hibban al asma'a ing pira-pira jeneng wa tahqiqu utawi kang nyoto iku anna sardaha sak temene tinuturi asma' wa tahqiq utawi kang tahqiq kang nyoto iku anna sardaha sak temene napa tinuture napa niku wau al asma iku idrajun kelebu mudraj yakni napa niku nglebokaken hadis-hadis mim ba'dir riwati saking setengah pira-pira perawi iku idrajun nglebokaken pira-pira hadis min ba'dir ruwati saking setengah pira-pira perawi hadis. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adebu bersabda Nabi Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha ay man hafadhaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya yakni di luar kepala dan di luar hatinya apal saraponan dakhalal jannah maka orang tadi itu akan dijamin masuk surga. Hadis neka muttafaq alaih riwayatake dening Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhaha. Napa maksud dari hadis neka? Man ahsaha atau man hafadhaha dakhalal jannah fal muradu anna hadhihi tis'ata wa tis'ina. Yang dimaksud dengan hadis neka adalah 99 nama daripada nama-nama Allah
sababun lidukhulil jannah, akan menjadikan sebab bagi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dadi sabab orang nika masuk surga mon orang ngapalagi nyamah mulja nyamah sekandi dening Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi ada bu, laisa fil hadits hasru asma'illahi taala. Hadits nika bukan menunjukkan tentang nama-nama Allah yang terbatas hanya 99, la. Walaysa ma'nahu annahu laisa lahu ismun ghairu tis'ah wa tis'in. Berarti Gusti Allah andi ning 99 macan Imam Nawawi enjak benejeri ya maksudnya. Akan tetapi nikah hadis hanya menunjukkan tentang sabab musabab orang nikah masuk surga, mon orang nikah ngapalagi asma-asma Allah. Benar berarti menunjukkan nyaman Gusti Allah 99 lebih dari nikah. Sebagaimana Nabi SAW berdoa, Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda, sampai akhir. Ya Allah, kami tidak bisa memuji kepadamu sebagaimana engkau memuji kepada dirimu. La nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Kanjeng Nabi mengatakan, Madabu bersabda di dalam doa beliau, engkau tak bisa muji dan kaulah tak bisa muji keajunan dengan sebenar-benarnya pujian selain engkau diri sendiri. Zat Gusti Allah sebisa dan mampu memuji zat Gusti Allah. Kanjeng Nabi tibi pun menyatakan, la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Kami tidak bisa menghitung berapa pujian yang harus dipujikan kepadamu. Sami juga nyaman-nyaman Gusti Allah punten tak terbatas hanya 99. Seoneng ya cuma Gusti Allah. Seoneng ke asma-asmana Gusti Allah cuma Gusti Allah. Seoneng secara persis zat Gusti Allah, sifat-sifat Gusti Allah, asma-asmana Gusti Allah cuma Gusti Allah. Anenging nika ento cuma sebagian kecil daripada asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin apakah cukup menghafal akan mendapatkan jaminan masuk surga? La. Sehingga sebagian ulama ada bu dalam napanya mana narangaki hadis nika mentakwil hadis nika, sebagian para ulama khilaf di antara para ulama tentang masalah menghafal daripada asma Allah, menghitung nama-nama Allah, apakah cukup hanya sekedar menghitung atau menghafal nama-nama Allah. Maka itu buah kita yang ulama al-jawab hadis nika sahih. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Qala al-ulama makna ahsaha au makna hafadhaha, yakni atqanaha wa tadabbara ma'aniha wa amila bimuqtadaha. Yang dimaksud dengan menghafal nama-nama Allah yakni orang tersebut atqanaha wa tadabbara ma'aniha, betul-betul meyakini nama Allah, mentadabburi asma-asma Allah, wa amila bimuqtadaha, dan mengamalkan apa yang menjadi kepastian daripada nama Allah. Contoh, Allah Ta'ala andi sifat Ar-Razzaq, maka orang kelok yakin jak Gusti Allah ni ka beri rezeki, maka tak ragu sama sekali. Allah Ta'ala ni ka andi sifat At-Tawwab, Allah Ta'ala ni ka maha menerima taubat, maka orang ni ka tak ragu atas eteremana taubat. Allah Ta'ala ni ka andi sifat Rauf Rahim, maka orang ni ka meyakini dan mengamalkan daripada isi Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih maha penyayang, si kebelas da orang. Al-Adil, Allah Ta'ala ni sifat adil, maka orang kelak mengambil dari sifat nikah dan melakukan mengamalkannya, mempunyai sifat keadilan. Aneka mafhum daripada lafaz man ahsaha au man hafadhaha dakhalal jannah. Jadi orang sing ngelakonin esenah asmaul husna, ini berarti jamin masuk surga. Benih hanya sekedar ia falaki
dihafalkan dan diamalkan. Hatta hafal Quran, tapi saya hafal Quran kalau tak baca, ya percuma. Hafal Asmaul Husna, hafal 99 nama, cuma kelakuannya jauh daripada hakikat atau makna daripada Asmaul Husna, ya jauh daripada swarga. Nah, jadi neka saya maksud kelaban beramal dengan isi daripada nyaman Asmaul Husna, mentakdis Allah, mensucikan Allah, ya, tandi keraguan sama sekali dalam hati kelaban nama-nama Allah, semakin yakin semakin mantap. Al-Haq, Allah Ta'ala si maha hak, qiyamuhu binafsihi, mukhalafatul lil hawadithi, neka asma-asmana Gusti Allah kecuali situng setekan engkang kuinya mah ila wahid witrun yuhibbul witrah, Allah Ta'ala situng tekan engkang kuinya mah apa jadi Allah tekan engkang Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik keneng, ya, Abdul Ghafur, sifat Gusti Allah, Al Wahhab, Abdul Wahhab, Abdul Wahhab, Ar Razzaq, Abdul Razzaq, Muhammad Razzaq keneng, Abdul Razzaq keneng, situng siapa nama Allah teh keneng, kecuali nama Allah, nama Tuhan teh keneng. Siapa nyamana Allah teh keneng, mun nyama-nyama lain keneng kebe asma-asmana sopaja napa nyamana dari nyama gela orang sabri nyama gela andi harapan dari nyama neka mak pola anak gela saya beri nyama Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Wahhab, semaha memberi, ya, Al-Qayyum, Al-Bari, Abdul Bar, bagusnya mana bari naslina. Berhubung nyaman reng tak pati siapa bari je hajo cuba, oh bari je kan raja nyaman Abdul Bar, kebulan Allah si maha bagus Al-Bar, berhubung mau nyebut bari ngada bari. Abdul Fattah, Al-Fattah, Al-Alim, enggak kepatah sampean, oh patah je deh. Jadi orang kayak kocak patah, ngamuk kayak kocak patah, mau apa ben? Patah, kan nyaman Al-Fattah nyaman Gusti Allah aja, berhubung nggak ke patah rancak aja. Abdul Bari nggak ke Bari, Abdul Fattah yang ada Raden patah, nyaman Raden nih Raden patah. Nah nikah sen apa saya ke maksud kelaban apa? Orang sing hafalaki daripada nama-nama Allah, maka orang nikah bekal benekun hanya sekedar hafal, tapi orang kela bisa mengamalkan isi daripada 99 nama daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wa qala Al-Ghazali, dan berkata Imam Ghazali, kama annahu laisa lana an nusammiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bismin lam yusammihi bihi abarrahu wala ummuhu wala summi bihi nafsahu kadzalika fi haqqillahi ta'ala. Sebagaimana nama-nama nabi, mun nama Nabi Muhammad keneng, Ahmad keneng, Hamid keneng, Mahmud keneng, ini termasuk nyaman kanjeng Nabi, bebas, kecuali situng nyaman saya keneng, angkui, saya nyaman Nabi, siapa nyaman Nabi, saya keneng, karena Nabi ini kan adalah gelar daripada Allah, saya gelar lagi dekat Gusti kanjeng Nabi, kebetulan kita kok ngaku Nabi, Tuhan, siapa nyaman Pangeran, saya keneng. Mun nama selain dari Nabi keneng Toha, Yasin, Muzammil, Mudathir, nyaman kanjeng Nabi. Nutuwaki ce orang banyaknya mana nih orang mulja. Orang sebanyak mana orang semul mulja. As-Sajid orang sahli sujud, Al-Bakka orang sahli nangis, As-Sadiq orang sejujur, As-Saduq sebanyak jujur. Ya.
As-Siddiq ingkang banget temeni banget jujuri banyak gelar banyak nyaman nuduhaki orang banyak nyaman neka adalah orang se mulja kecuali nyama setek keneng beri nyama tek keneng napa nyamana setek keneng yang kui yang kipa neka nyama nabi tek keneng sebagaimana tak oleh nyama deke nyamana rububiyah siapa nyamana Rabbul Alamin pangeran tak keneng mereka nak abri nyamah mun beda khair aneka makruh kama khairun nas kus bagus orang khairul ibad kus bagus sekebula ini ka makruh anapa karena ampun merasa dirinya mana aja ya orang sepaling bagus khairun nas kus bagus manusia kalau aku tak bagus sekali nyaman khairun nas kalau aku syarrun nas maka khair-khair ngak neka tak bagus siapanya mana khairul bariyah siapa tak kanjeng Nabi khairul bariyah khairul bariyah nadharah ilayya ma anta illa ya habibi kanzul atiyah kening khairul bariyah nyaman kanjeng Nabi tapi kang kui manusia biasa kulit sama khairul bariyah kus bagus orang seberi atas bumi khairul ibad gus bagus orang makruh si paling bagus nyama sebeda abad Abdul Malik Abdul Rahman Abdul Rahim sebeda ta'abbud beda abad nah nyama kula ini berat sama guna mohon muhibbuddin semua pecinta agama muhibbul aman hebat cinta ke aman lakin muhibbul lor cik berat wah kalau aku tak tepat kule tanya aki bireng Arab siapa nyaman apa muhibbullah muhibbullah gawo pak muhibbullah nah muhibbullah ya salam muhibbullah gawo siapa sabirinya mabaan jidi tak boleh are nyamare bene dari engkau are engkau mon keneng meleng kau tak milih muhibbullah milih nyaman lain bae tak nyama muhibbullah takok kule si nyebut pun todu saya sebut orang ni todu sangkun polan tak cocok bereng kenyataan nah. Cuma ring adalah sebuah harapan dari nyaman ini ke sebuah harapan sebuah ungkapan pengeterona ring tua dari anak beri nyamah mak pola kelaban nyamar si mendorong anak gele bisa cinta ke Gusti Allah benih aroma sahabat cinta ke Gusti Allah muhibbus salihin bagus cinta ada orang yang soleh lakin muhibbullah je berat antep muhibbullah kuah derma kan saya berinya Maria lah cukup engkau berinya Maria wis malah tak ada pada busyra bagus wong kang paring bisyarah bebunga mufid wah saya beri faedah gaya lakin muhibbullah dia berat pak tapi ini adalah sebuah ungkapan otaba napa pengetahuan ring sepo ini kekaton dari nyamah nyame anak marsuwil apa marsuwil je marbueng marsuwil boneti nah oleh karena dinto nyama dari nyama asmaul husna ini kekala di asmaul husna kecuali situ saya tekan yang kebe nyama napa Allah nabi-nabi dari nabi Adam keneng nyamain Nabi Ismail Nabi Ibrahim Nabi Ishak Nabi Dawud keneng kapi gelar saya tak bagi nabi tak keneng siapa nyamana nabi tak keneng khairul mursal kus bagus orang saya yotos khairul rusul mereka nak beda khair ini ke makruh khairun nas khairul ibad tak keneng makruh hukumah mereka almarhum Pak Tenggi ni kebilan mari ngacing eding keterangan neka teh irhamul ibad nyaman tibi khairul ibad ni kah nyaman almarhum Pak Tenggi ni kan nyaman khairul ibad teh ketika yai narangaki bab neka bahwa hukumnya makruh gay jeneng khairun nas khairul ibad langsung teh ning tulisan selamat teh ne minta da almarhum Haji Sudi minta keremen napa aja teh irhamul ibad orang 11 dak ka kebula benih khairul ibad nyaman teuking asli khairul ibad teh irhamul ibad tak kok tak cocok binya mana dia khairun nas
neka nyaman-nyaman Gusti Allah. Jadi dari hadis neka menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala setuju dari awal, dari wujud kidam baqa dabun ulama terkumpul ning situng nyama. Dari nama-nama Allah, dari wujud kidam baqa mukhalafatul hawadits qiyamu bi nafsi sampai nama-nama terakhir papolong ning situng sifat situng nyama. Apa jadi al-hayyu? Karena mun ada sifat al-hayyu, ada sifat sesangang polo sanga aja tak ada. Wujud beda al-hayyu, al-qidam al-hayyu, al-baqa yang maha kekal al-hayyu. Mun ada situng kehidupan nyama situng dia, ada nyama kafir ya. Merkena kuncina dari asmaul husna bereng sifat situng bernyama situng nyama al-hayyu. Merkena para ulama ya hayyu ya qayyum ya hayya qayyum ya hayya qayyum seran orang doa ekabitin kelaban ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu aneka ya hayyu ahyina ya hayyu ya qayyum ahyina ala ya hayyu ya qayyum ya hayyu sampai telo kali insyaallah doa kala tak bakal tolak tining Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uh. Allah taala di asmaul husna ben asmaul husna nikah terkumpul bereni situng nyama yang kipeneka al-hayyu. Nah, tanpa sifat situng ni al-hayyu ada sifat selain. Kunci dari nyama-nyama neka bereni situng nyama al-hayyu. Mun ada odi ada kapi Pak. Karena beda sifat odi ini kebeda lain nah. Al-qayyum, al-wujud, al-qidam, al-baqa. Beda al-hayyu ni kebeda kapi. Sehingga mun sampean doa cek sampai lupa beri ya hayyu ya qayyum. Wah nika raja nika manfaatan nika. Bodoh orang butuh bina nang ngalairakin. Trogem banget trogeng sarah entar ka ulama entar ka kiai. Orang kona kan tak pate fase baca Pak. Ya orang kona tak pate fase tak ngak mangken bodoh TPQ. Ngosotong deh mon setia. Rengkone tak tahu, keng mantep atine bersih. Jadi walaupun becak nene tak fase tapi atine senentuagi. Mun makin kan colon tok se fase. Ya hayyu ya qayyum. Qol-qolan wih mantep ya hayyu ya qayyum. Toles bi kiai. Ada jong baca jong beda. Tolesan tak tahu. Pokon roma aja can kiai. Jong baca jong. Engki ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum baca. Mun bina na beun deki ngelairakeun pabanyak maca ya hayyu ya qayyum male anan beun keluar kebeudaan selamat odi embuk nodi anan odi ya hayyu ya qayyum harus siapa Gusti Allah. Siap ge? Mulai bina na tanya. Oleh jasa apa Kak? Beda bacaan apa? Wah tenang deki kok semua baca. Deki mulai lahir beun kok ya baca tang bacaannya. Dari kiai re boleh. Buku ni kata sampai kapeng sahabat jatuh baca mulai lagi orang kue baca ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu apa baca ya kayuku ya kayumu iyalah ya kayuku ya kayumu karena dicoben masuk tahu hayi kayi hayat kayat serepot fasihin orang sefasihkan te pasikin Reng coba ni tak pati tahu bahasa hak ketika hol kol tepak aja ya kayuku ya kayumu ya kayu leman dilahir selamat nyamai Muhammad kayu mana barokana kayuku kayumu mun kayuku kan kaju ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu cuma karena atin sebersih manti mun siti kan oleh pasien itu ya hayyu ya qayyum pancet tak war keluar yang lega pasen nah tene se coba orang ko nonton ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu iso keluar barokana ya kayuku ya kayumu nyamai Muhammad kayu barokana ya kayuku ya maksud ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu keng la tak fasih lesan tak ngening atine sebersih mantep dah ulama mantep dah orang soleh baca Pak manti jangan baca ulama neka tahu saya beli lah tahu
orang ria cerai, orang ria medit, orang ria ahli sengkah, ahli maksiat. Beda firasat-firasat saya tertentu. Nika sifat orang yang soleh baca. Tahu sangat bela tahu kadang. Takwar keluar, anak. Senapa are pecah ketuban aponan. Monlah vonis suruh operasi bi dokter tuh tadi PC, padahal di PC cerai sarah kengan, cerai nongku tadi orang, cerai. Kempanganan bentro keluaran, nyari umplung, umplung, ya beri PC, cerikan beri PC atosan, deki mon binan bon ajrok, kang ala air roh lah tapu je, kelenteng lu tak keluar, berarti anan bon seneng PC, keluar rongku. Jadi mon sampean binan dengan dua habis saya keluar, nok kone PC atosan bedanya, ku tak langsung nyengir bayi ni deki keluar. Saking duri seneng ke PC noron korbina noron budu noron ke korbina apa keluar langsung nyengir tak nangis. Jadi neka sifat Gusti Allah sebenarnya asmaul husna si al ma'rufah si ampun terkenal ya. Karo situng setek kening yang kui engki beneka nyama Allah nek ketek kening ya. Orang semakin mantap Allah. Habib Umar bin Hafid mulai nyebut lafzul jalalah Allah ya ikhwan Allah dia tok je nangis pak orang boleh sekelenger boleh seageblak Allah ya ikhwan wahai saudaraku ya ikhwani ya ahbabi Allah kelengerongku pak saking diri bersenaatin mun sampean tuh loh masalah tak oleh masya Allah masalah ya Allah pada remajaran ya Allah oleh karena itu nikah napa nuduhaki kemurjian daripada asma-asma Gusti Allah sempen berning situng nyama al hayyu sapan orang sing apalagi maksudnya apalagi yakni maknaha artinya mengamalkan isi daripada asmaul husna mula oning insyaallah taala nika al wahhab maha memberi cek kebeter ar-razak maha pemberi rezeki cek takok tak ngakan ya ar-rahman ar-rahim Allah taala si maha pengasih maha penyayang aban kelo semakin andi rasa kasih sayang da orang nika berarti orang ampun mengamalake isina asmaul dakhalal jannah masuk surga benih cuma ngapa lagi toleh kertas asmaul husna tak baca tak basah tak sedekah pakun cerai pakun tak takut ke Gusti Allah Ta'ala ya percuma ada oleh nah ini makna daripada napa man ahsaha atau man hafadhaha sapan orang sing apalagi atau semitong asma Gusti Allah tentunya dengan pengamalan isinya dakhalal jannah maka orang ini kebekal napa masuk ke dalam surga. Itu nanti banyak keterangan-keterangan selain saya situng setiap baginya mah sebagaimana nama-nama Nabi Ahmad, Mahmud, Hamid, kening kebayanya makapi Mahmud, Muzammil, Mudathir, Yasin, Toha nyaman kanjeng Nabi kapi ini kah? Nyaman-nyaman Gusti kanjeng Nabi nyaman Gusti kanjeng Nabi banyak situng setiap baginya mah gelar setiap bagi sirah Nabi khairul mursal khairul anbiya wal mursalin khairul mursalin tak kening saya kening kebenya mah nama-nama seampun le nyamain tining Allah sifat Gusti Allah Rauf Rahim sifat serah Gusti Allah tapi sifat neka gelaraki dekat situng manusia ada orang atau manusia saya beri gelarnya mati tining Gusti Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim aziz sifat Gusti Allah rauf sifat Gusti Allah rahim sifat Gusti bagi kabeh kanjeng Nabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum dalam riwayat lain baca anfasikum Sayyidatina Aisyah baca laqad ja'akum rasulun min anfasikum benar min anfusikum dari golongan nabaan tapi min anfasikum dari lafaz nafis orang yang terbaik daripada kalian
benar min anfusikum tapi min anfasikum. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sifat rauf, sifat rahim dari sifat Gusti Allah, nyaman-nyaman Gusti Allah bagi daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tua kicak Kanjeng Nabi ini orang istimewa ya, nyaman Gusti Allah si ar-rauf ar-rahim kabeh nyaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termoga titi ilmu semanfaat, termoga kaulaban panjenengan bisa ngamalaki daripada nama-nama seterkandung ning dalam Asmaul Husna sebanyakan sangang polo sangat nyamah. Sanan orang sing ngapalaki ben ngamalaki maka orang neka dijamin masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Termoga kaum panjenengan tergolong orang-orang ekar sakit ning Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, ben tergolong orang-orang yang bisa menghafal dan mengamal daripada Asmaul Husna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun. Allahumma Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina